kiumo kia maundu mau mothe ni tukundi tu twa mau na ni tuingi watu kai kundi kimwe kinene muno kina munene fulani munene kila kiki kina munene oge munene yes Friday no hito kule Jumaa ni kwa musemani hapa hiyo Springs na musemani ucio wari wa kwaria undu mwega tondu ni genaga handu ndaria kioto yes ni group ile akoragwo nayo ri ni yakwa ya gutikira ki andu mau yes guti handu gameti athumuni na guti handu igi expect mundu awire bara ajethere mbeca ndehere yes but at the end of the day group is sure they call getindika either compensation kana sorry kana migunda good maudu matatu sokera no ma compensation yes migunda kana sorry yes indo cia condition muratindika ri ni ona ni ndio hau thini no na turika ajende no ri ni twiciria andu amemwe ri no guikarate arwara ri ugwetera nginya riria utheri ucio goka no coka muku kire wina kio karis nitira mundu ucio muthuri ucio ka mutumia uri ungi na muthi na mbe no rwathi haria ikumwira atiriri nigetha hote gutindikira indo iria idatu ri nengera kanyamu no I'm not for that ndi musemeni ucio wari Friday ri wai na ikundi nyingi muno na jeda ari imwe andu ani matiga andu amwe ni matige kuruaga mari ikundi nyingi cokanirirai muthie muri mwari omwe no tikuga atiriri we fuje gikundi giaku uroge fuje giaku we kara we gikundi kiu giaku ni njikare ndi giakwa njikira njikaga wiki uguo no nitugure turaria ri reke rugamirire riri ni mau turarwira ti wa gatagati tureka atia turahanira ni tufuate turi ithuothe we kara ku kiama giaku uroge giake no ndukunjira njikire giaku ni gatutindike ni getha mbeca igokira ha ni ndi na bata na mbeca icio tondu na cijuka itinjuka he maina yake abati na itingo cia maina yake abati ni thi ire itwaro into cia mau so riu ge summarize kiuria kiuri the white smoke is there tondu the government kuligana uria kurathiri Rigiji has done very well ni aratindikana na uhoro ucio wa mau na akenda kunyitanira no riri ni ari kunyitanira na andu 52 we ari uguo we akari uguo koguo ni othe until mau eigire yarie undu ti eigire group imwe ikore metha-ini imwe pushing the same objective tugweta mau ri